Dia hun samne to dwa na pay mame fan kopiem e national issues kakra na no my concro Ghana yetimitina the nations Wembley chese otim sampa mame ne didi hoptanara mame no wo bo adwuma papa ni nyina no so obo ma black princesses no wo mu etimi bo na se black queens wo mu etimi she kan mako miensa e ma na bibia ma no wo mu etimi esiara braka no e baako enso na so far Ghana ye head coach e wo mana from mame ne din Edinora Hoptel mame no menka na da adwuma mame ne bono edin papa so far obaye no matches are waiting about 10 matches no waiting 10 wins we concede just a goal and I just 34 goals and I'm a Dean Edinora Hoptel won enso atimi asha utim sampa mame ne modem no e wo show ni nyina no so chi Benin na ne economy ensa and what you be Senegal e bon 3-0 and what return leg no sign Senegal na ne 1-0 what Guinea na ne 3-0 wo be chi Guinea e ofie e sign na ne 4-0 and what Rwanda for be je kan mako enso Ghana ye sign to mo kona ne o kan mako enum and what chi Benin na ne 3-0 ye sign be chi Benin krona bon 2-0 and ya bom je enra na bibia so atimi age economy ensa so far to baba ni se was so bampo de ye we na chese krishuti no to papa so and nyame admo na 5th of December I just be kwa kopimo na Namibia na chese ni Namibia man no yenso yetimi akwa kobo return leg no na bibia atimi aye kama and no update ba ye de ho nsem no to John na pay na mame fan kopimo the Ghana Football Association ye twene tie aka na GFA panyimpa de dedicate ES Okreku his excellency no wunim se Ghana be football unsensem dia wono any tibrekese na update am second and say ne kata 2022 etimi call ye no yes ne Ghana ban sika ye nsaka ye di free no Ghana ban na timi ye $2 million choppable dollars e dia mo say ne omonye na cheso mo mfa nkoye infrastructure project e wo eye pobima eye brono e frono ukopiem eye Ghana man excellence no yes wo mo nkopiem na cheso mo nkototo nyuma isanse yes renovations bi wo ho a e wo se etimi koye ni nyina so ukopiem Ghana man soccer of excellence a masanya mianim no krani enye sinapa enkoye ni nyina se ba bi wo be kona nkura ni nkusie nyina enso wo hobia nyame ne ba ene Ghana cry ye tournament a yentimi enko campaign e wo nti $2 million choppable US dollars and a Ghana buying enso atimi ai dia Ghana Football Association no ni nyina no e kata 2022 kwa ye koye no sika ye nsatimi ka ye no and a Ghana buying na ye no dia mo so mo mfanko na cheso mo mfanko boa na infrastructure reinforcement no mo nkoye na bibia enso entimi enye kama eno e update e ba na nim se na no ukwaja ena ne ebeto dwa FIFA Coca-Cola ranking no etimi ba bonten na e ba Ghana me no kasa ukopiem Africa ya ba beto so edu baako na world no anase worldwide no ye to so 61st position wutim se nyame anim no kreni enya ade se Ghana the senior soccer team of Ghana modemo no enioma ensu ekoye eno update e ba ntino ukopiem FIFA Coca-Cola ranking no Ghana from 60th position no yatia ba 61 over Africa so anka ne da 10th yatia ba 11th ni nyina ne se modemo no enya ade se ekoye eno update eba ye de ho nsem no enso etimi atudwa na no pay on this note yemfa afisem no ensini na ho na eba ye ram ewa mo no ne na de aka atwe nyina ne yetimi e de aba na no pay. Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to... Right, abusia yemram na latest everybody banana pay the from for close no jemfa hunsem entimi entujwa na bibia entimi enye kama now nim say enra just a Friday night football hudo enso etimi etujwa elsewhere La Liga Santander Las Palmas etwatena ne mienu ema hatefi woman ntimi ensiara braka ewa Italian Calcio Serie A Monza bobo ko ne tenafie ema Juventus the old ladies of Serie A ekwana ne o mekane mienu mo musiara braka bako elsewhere the German Bundesliga just a club and did it downstairs etnafie ma FC Cologne konane ne kane bako the friendly champagne no just club and didi Reims etna fie to atena ne mieno ema club and din enso de Strasbourg esia the braka bako and then matches na to aso the friendly champagne just Lens ebo Lyon 97 OGC Nice nyame admo chena matches beto dwano just Le Havre ebebo Paris Saint-Germain Brest ebebo club and didi Clermont matches AS Monaco etimi abom Montpellier Toulouse ebebo Lorient club and didi Lille Metropole ebetimi abom Mens matches club and didi Olympique Marseille enso etimi abo Renesa we nyina matches ahudu ebetimi atodwa the friendly champagne dia ho nsem no enso etudwa na no pay yenkopiem elsewhere with the German Bundesliga na ye fixtures ahudu a DFB no eba bonten na no pay ukopiem ya dia se ne 230 ya dia se simultaneously ya dia se 4 matches ena ebetimi atodwa Bayern Munich ebo FC Union Berlin club and didi Bochum ebo club and didi Wolfsburg not just a Borussia Mönchengladbach etimi abo TSG Hoffenheim RB Leipzig ebo club and didi enso de Hebenium
not just a club and the Stuttgart etimi abo we da Bremen ochena matches beto jano men so 5 ebo Freiburg Bayern for Leverkusen ebo Modian Tenafie no match signal Iduna Boys Borussia Dortmund Osbeck ebo Eintracht Frankfurt ningina na matches ahudwa ebetimi atoja ewo the German Bundesliga elsewhere ewo Italian Calcio Serie A yenkore matches ahudwa beba so this particular weekend Genoa ebo Empoli Lazio ebo club and the Cagliari AC Milan ebetimi abo Frosinone club and the enso de Lecce nyame admo chena 11:30 lunchtime kickoff womo ebo Bologna Fiorentina ebo Modia Tenafie no match club and the Salernitana Udinese Calcio ebo club and the Edi Verona not as a club and the enso de Sassuolo etimi abo AS Roma Napoli big game no Napoli versus Inter Milan ochena exactly 7:45 and as game no etimi atoja ewo Diego Armando Maradona Sports Stadium na bibia enso etimi ayekama elsewhere La Liga Santander Adiese Girona ebo Valencia club and the Edi Atletico club di Bilbao ebo Rayo Vallecano Real Madrid ebo Granada Osasuna ebetimi abo club and the enso Edi Real Sociedad club and the Edi Mallorca ebo Deportivo Alaves not just a UD Almeria etimi abo Real Betis Sevilla ebetna Ramos Sanchez Space 1 no matimi atwen Stadio Ceramica Boys and Villarreal no matimi Ediapani elsewhere big game na ebetimi atoja ewo Spotify Camp Nou eho na big game nyame adma La Liga Santander no enso etimi atoja FC Barcelona etimi atenafie no match club and the Edi Atletico Madrid no matimi Ediapani eno big game ebetimi atoja ewo La Liga Santander no dia honsem enso etimi atoja on Monday no yebenya club and the Celta de Vigo so Mobo Cadiz on Monday Night Football La Liga Santander na bibia no enso etimi ayekama na yenko PM elsewhere the English Premier League near her fixtures ahudu ebetimi abaso this particular weekend and 3 p.m. Adiese Arsenal ebo Wolverhampton Wanderers Brentford ebo Luton Town Burnley ebo Sheffield United Nottingham Forest ebo Everton club and the Newcastle United ebetimi abo Manchester United ni nyina na matches ahudu etoja na wochena matches ebeba so exactly 2:00 p.m. club and the Bournemouth ebetimi abo Aston Villa Chelsea ebetena Stamford Bridge no match in Brighton club and the Liverpool etena Anfield no match in Fulham West Ham United ebo Crystal Palace na big game netimi atoja exactly 4:30 on English time no Adiese club and the Man City ebebo Tottenham Hotspur ni nyina na matches ahudu eba so this particular weekend edia honsem no enso etuja yemfated bet ne kakra nso so na bibia entimi anya kama na no pay na nim se Ghana ni Abrantia ne dey Naka Williams ni nua ketwa ne Abrantia dey Nico Williams update eba njembe ya story ne dimao sabo ne contract na eba na we officially na report am say can free basket patam and sa Abrantia dey Nico Williams officially wetimi abomoden enso etimi extend the contract no e dia Atletico club di Bilbao e La Liga na katia nyame ya aduma till 2027 akra ne din enso dey Nico Williams what na sia po ejuma enso dia club and din enso de Atletico club di Bewa update ebe dia honsem no enso etimi atoja na panyimpa ne dia de Jude panyimpa de Carlo Ancelotti wakasa dia fa Jude Bellingham was in midweek no Adiese Champions League game etoja no na speculations eba sa kran de Jude Bellingham no watimi anya no was yem fan toja boy dey fit weekend yo game eba so no akoda ne din de Jude Bellingham enso betimi asia kan e dia ma club ne din enso de Madrid eno nkoma panyimpa de Don Carlo Ancelotti wore etoja na no pe dia honsem no enso etimi apa ewo dwumadie no so na Ancelotti de atodwa wasi rumors ahodo a ebeba se ne Abrantia ne din ade Morito Mario Icardi wasi boy na manfo keka se omo ebikra club ne din Madrid enso betimi afa no oba bepo atuma de don se amfa ntodwa wasi January we ankasa nya de se Madrid ayo maje so mbeto player enokre bia eni sansem num se ne omo ko club ne din ade Galatasaray no makwa kofa Morito Mario Icardi enso etimi edina pa eno nkoma panyimpa no enso de ba ne wie ne ebisanse na Toni Kroos kra no panyimpa ne Destiny ati saying was it Toni Kroos the Destiny no e krono ani sem was a fantastic player o mani gine ho ye ne mo mamo hwe nyame adma jun na contract na e ba na wie ye as to so be extend ana on extend ana so be retired here eno e wa Abrantia regin enso de Toni Kroos boy no ensem eno e nkoma e ba e de ho nsem no enso e tujana Ghana ni Abrantia ne wa naturalize de amoma ne tin enso de Orange of Netherlands akoda ne din de Jeremy Frimpong winim so sina academy bay no for Leverkusen na update am say kan say ne we club now pena 2024 ena chese buyout clause ya 40 million euros no variable so betimi akọ na wakọ akotua na wakọ fa Abrantia no nemom se 2024 ni nura
wuntimi en activate sa clause no eno update free Jeremy Frimpong free point no enso camp epa yere ho nsem no to dwa na no pay na Jose Mourinho di nkomo na enkomo panyimpa na dinie wo se enye high time se FIFA led by panyimpa ni tin Eddie Jenny Infantino wo mo behwe na o matoto nioma na African players wo mo naturalize edema other countries no wo se jai sa ade no wo se Africa yanka se betima je World Cup ni bi na se betima je World Cup ni bi ni nyina ne se nei ye players wo mo naturalize enso edema other countries ukọ Germany obehunu bi uba France gradia 2018 ubehunu branch bi ti se Ngolo Kante Paul Pogba Blaise Matuidi mo wo mo nyina otim so mo ye Africans a wo mo bo mo de naturalize edema wo mo ya ne tin enso de France a wo mo bo mo koje World Cup no wo se Sadio Mane nyina wo se jai in 1998 wo be kaya wo mo ya ne di France eje World Cup no so no na the same thing Mercedes ayi mu nyina no man naturalize de mo mo ya ne tin enso de France ni nyina no pagimpa ne din esu Jose Mourinho wo se ye mfanto dwa Sadio Mane wo se FIFA hwe no twam eni se wo firi o ma bi so a wo ko naturalize de mo bi na bibia enso etimi ekoso eno kakra panyimpa no to dwa na Brantia ne didi Maguire, former Chelsea centre back, and check crowd on the Dinamo club and the at Crystal Palace. Now update I'm in second, and it's a Newcastle United, and Manchester City, Manchester United, Munano, woman show interest Aquadani, dear the Maguire. I was not Kadima Crystal Palace, no, one more Ebetimia Konoma Kofa, and update I'm in second, and it's a boy in India, and I just said January will be movie, just in Yami Adma Euros 2024, and sweat me up on a year, Nina is a boy in so enough playing time, said a bay up on your pony, dear Gary Southgate, and the squad never Babontino, no, no, dear won't be, and Tinya, yes, boy, and so be movie January, and I can free Maguire, boy in the camp Epa, Napoleon Panity, Eddie Henrique Cerezo, William Sawyer president, Teddy Club, and the Atletico Madrid. Now, Henrique Cerezo, see, and Fantuja, was a boy in the team, Eddie Antoine El Pip Griezmann, was a boy, no, woman no ABC Kunya, not as a constant extension, no, woman to me extended Eddie Amano, and ya, they say, ne boy, no, woman Janamana Connect, not and so causing negotiations, Crown Comodino, and so ya started, and I am come up and party, and so the Henrique Cerezo, your president, Eddie Atletico Madrid Panimparo, where air to Janano pay, Edifa Brantiani, did Antoine El Pip Griezmann, and so when the Hunsemno, 8 me up on this note, yet in 7 AC, not just an Adventist hour, no, and so 8 me up, Makato, a production team, no, a Brantiani, did a systematic abway, Sansona Unity, Papa Ike Munano, 8 me abway and another pay, yet a tip of sports, no, and so 8 me abaye, Yakramo. Sompa 90.7.